Swastiastu. Punapi gatra semeton, dumugi becik lan rahayu. Matemu malih sareng tiang pemasiani ring acara vlog melancaran melajang maliang liang. Lainnya sani mangkin tiang sareng semeton tiang jagi mawisata religi kegenah sani becik. Ke alam nyane kari asri, toyo nyanyi kantun ening, lan semeton nyanyi pasti ke sehat-sehat. Ampura semeton, mangkin tiang jagi nyampat lumun, semeton sami elingang nyaga pelemahan utawi alam. Sekadi nyampat, mulu entik-entikan, lan saniliana. Swastiastu! Swastiastu! Heti! Siapa tuh nyanyi meluka jadi paling ini? Ya, just stop. Nama nara, gunu nyampat benih. Nana ngalin kok antar kamu. Nyenan kosong? Tuh, kembali. Sange semeton, mangkin tiang sampun usaha nyampat. Semeton sami, jantung sange tiang mesiram. Tiang menduwe hobi melancaran kegenah sani asli. Akeh pepelajahan sani tiang poli ring pelemahan utawi alam. Akeh sani durung uning toyo menduwe akeh kawigunaan. Antuk punika, ring tengahi COVID-19 toyo ening ngelah kawigunaan antuk ningkatang imun tubuh. Yening semeton melancaran sampunang lali antuk protokol kesehatan, antuk ngangge masker, wacikin tangan ring toyo sani membah ngangge sabun, lan nyaga jarak utawi social distancing. Angge semeton mangkin tiang jagi melukat, sedurunge malukat, elingang semeton ngangge busana adat Madiun utawi busana adat Bali, tur sayaget sarana penguspaan sekadi Banten, Canang Sari utawi Dukul. Beji selati niki sampun kasu bantu nyane sani asli. Genah nyane sani becik, lan taru-taruan sampun akeh. Yening akeh taru-taruan pasti ke sistem hidrologi nyane memargi becik. Yening sistem hidrologi memargi becik pasti ke toya nyane ening. Yening toya nyane ening, astung kare masyarakat nyane sehat-sehat sekadi ring beji selati niki. Nyiring semeton sareng sami sarengin tiang melukat. Taru-taruan nyiriang sistem hidrologi memargi becik. Sistem hidrologi inggih punika sistem alamiah inggih kawintenan lan perpindahan toyo ring jagati puniki. Antik-antikan utawi taru-taruan nyicenin akeh